Om Swastiastu. Om Mano Bhadrakrata Wayantu Wiswata. Para pemirsa, kecunduk malih sareng titiang Ratu Kakyang Dharma kesarengen Ibu Wayanasih sajeroning titiang megito santi ring paiketan Arya Bang Pinatih. Sane mangkin sane kewajian puniki gaguritan Arya Bang Pinatih inggih punika pupuh ginade inggih durusan. Om Swastiastu. Sampun prapta ring pasramangan Inggih tanpa ceritan pengambilan ni lup warsiki soane mungkin rauh sampun iri kering pusraman baler pura gua raja besar kita Domoli mataki taki iri gua raris makasami nabdabang punika karyone nabdab karya pawi wahan nenten jedios mucuk punika karya sani kemargiang wantah karya pejangkepan utawi pawiwahan panjak pada Dewa Ratu banyak ipertakyano maka sami sandengaya wiyati dan kadi-kadi manahnya nih dahating subakti mangranayang opo kareng wenten sani metaning wenten majaitan wenten taler sani makarya tetaring maka sami pada gersio duwe jati sareng kalih dados paniteng inggih sesampune puput wiwah karya kelanturang raris antuk karya pediksan madwi jati sang kalih dados pandita